अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP कार्बी आंगलं डिस्ट्रिक्ट कमिटी पेन फेरंकिया माई कांगनी Difu Complex Tutinala Along Himanto Biswa Sarma Nangkahumri Great Roxy Surini rang kora ke thom arni kang sama por Difu Press Club along Akhir Bharatiya Vidyarthi Parishad mate ABVP pen pherangkia mai kang nipon bangso mai kang nipon along Jirsong Englang Secretary ABVP Difu Town Unit lapen area sangho atom pensi ing nipon pherangkia mai alam thela ke non ke wang jini phai krenar kep surhini rang kora ke thom arni Guwahati along ABVP ningkan proxikera phoke pleng karchuji apu thaksi chethan pon laso mai along Karbi Anglong penta didiket bang ko chetong dunji pusi pachini pon lapen kadok kawe bang suri thongkep armung chetong ji pusi alang litum pen pachini tang tenon alang litum alam le arjupon sinang News Desk Report Public TV Karbi Anglong Kardom bajo reglo, ada kini ritum media kau di rumah ta curu bajo reglo, kini ritum tong sekot pen, perangkia mai kipalo, apa orang cipido nikpot. Kini ini ritum perangkia mai kipanang ikok, ala atipi alam manggela bukan loje. Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad mate BVP Assam hin pen, mate pripon 75 years of BVP kecok katalon pon 2G, lapen ex BVP member rumah ta karjupon 2G. Apen lasomai ke 2G lake Guwahati Sri Madhavdev Kolakshetra along 2G atarik lake 18 June 2023 pati penablo apor lake 10 AM apen lasomai long chief guest ke phapon do aso ame angli men ke akhai Sri Gulab Chand Kataria Governor of Assam apen Sunil Aduntu bangke Sunil Ambedkar ji Akhil Bharatiya Prachar Pramukh Rashtriya Samsevak Sangh lapen special guest ke phapon lake Ashish Chauhan ji Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad National Organizing Secretary laso mai long katakowi bang surhini bang phu muluk chetong ji lapen laso mai long pilopo Karbi Anglong penta litum kidun jipan si sik cedang pon lo kardom anwar Kardom element ke asate mumpi nili non Difu Girls College on Charlie Bom na pen nili GS pencil da plan Difu Complex Tutinala Along Himanto Biswa Sarma Nangkahumri Pini Difu Sai Sport Complex Tutinala Along BJP Bharat Janata Party BJP Asorkar Ningkan Sirkep Narendra Modi Honbir Prime Minister BJP Sorkar Kachari Kicok Katalon Pon Bangso Melong Man Pengpen Nang Kachetong Dun Lake Assam CM Himanto Biswa Sarma Nang Chetong Dun Lapen Rat Atheng Nuju Misen Alam He Than Dekang Assam CM En Kaning JK Assam Lapen Karbi Anglong Kaching Thorawar Sai Lake BJP Sorkar Penchot Athemad Non Karbi Anglong along ta development anke kichun et asonsi ke onglo lapen kichun chiason anta ke pachun jia phansi bor iponpo lapen CM Dr. Tuliram Ronghang do tike Karbi Anglong arat akisung akiduk anke kapajokji aphansi ni daito piponpo lapen non ke wangji election ahut pusitame BJP sarkar pahaisi ansu se kaching thorawar sai mate development wan thunangpo lapen rong arlo lang kijun movek akisung arata matha nangilo ahem si lang palepo lapen arta ki ong atu baphan sarkar pen akijoy paisa ki pi lasi tame pabat ponpo usi rat athengnu ningje pon lapen bangso me along kachitong dun lake Bhaijai Jai Panda National Vice President Bharat Janata Party lapen Karbi Anglong Tunmas Council Kacharia Bangphu CM Dr. Tuliram Ronghang lapen MLA EM MEC Doan Chetong et lapen di Mahasau CM di Bolar Gorlosa Sitame Chetong du Tangte Perangke Thengnu Kaning Jalam Thele Puthot Arjupon Iksina
News Desk Report Public TV Karbi Anglong. These are SIU. Today only they told me I will solve the problem. Don't worry. Sir, yes, BJP is promising since the last that peace will bring in the country, but Manipur is burning since 1 month. And আৰু কিবা আছে নেকি স্যার তিনিখন মেডিকেল কলেজ কি ৰিকগনিশ্যন হৈছে এটো মই শুনা নাই কথাটো মই শুনা নাই তিনিখন মেডিকেল কলেজত এইবাৰো নাম ভৰ্তি হ'ব আৰু খুব ভাল কৰি মেডিকেল কলেজ চলি থাকিব স্যার এসআইইউ টো আপুনি কৈছিলে যে আপুনি মেডিকেল হেলথ ইনচাৰ্জ আগতে আপুনি এতিয়া মই কলোনে মোক আজিয়ে কৈছে প্ৰবলেমটো অলপ আগত 1 ঘণ্টা আগত কৈছে না স্যার আমাৰ ইয়াত কাৰ্বিআংলঙৰ বহুত হেম্পাৰ হৈ আছে এসআইইউ মই চাই দিম এতিয়া গৈয়ে চাই দিম আজি গৈ লওঁ মোক এতিয়া ইয়াত আহোতেহে কৈছে ডিফু আগতে মই নাজানিছিলোঁ এনেকুৱা কিবা প্ৰবলেম হৈ আছে এতিয়া মোক কৈছে গৈ পেলাই মই ঠিক কৰিম Sir, Arkhon College or University Security Battle Korabuni. মইতো শুনা নাই মইতো জানাত জুলাইত বিল আহিবহে আঠখন কলেজক বিশ্ববিদ্যালয় কৰাৰ কাৰণে 6 আগষ্টত বিল আহিব এছেম্বলি Sir, বিৰুদ্ধে এটা অভিযোগ আনি আছে যে মণিপুৰত কুকি উগ্ৰপন্থীৰ সহায়ত চৰকাৰ গঠন কৰা হৈছিল এনেকৈ হ'ব পাৰে নেকি ইমান মানুহে ভোট দি জিকাইছে গতিকে এইটো কেনেকৈ হ'ব পাৰে sir, এইটো টেণ্ডাৰৰ কাম চলি আছে লাহেকৈ হৈ যাব ভেটেনাৰী কলেজৰো টেণ্ডাৰৰ কাম এগ্ৰিকালচাৰৰ টেণ্ডাৰৰ কাম লেণ্ড এলটমেণ্ট হৈ আছে সোনকালে ষ্টাৰ্ট হৈ যাব Sir, জোনালী নাথৰ হত্যাকাণ্ড আৰু আমাৰ জোনমণি ৰাভাৰ যি হত্যাকাণ্ড বা যি দুৰ্ঘটনা তাত চিবিআই ইনকুৱাৰী হৈছে আৰু জোনালী নাথৰ ক্ষেত্ৰতো চিবিআই ইনকুৱাৰী কাৰণে আপোনাৰ দৰকাৰ নাই ন মানুহে কনফেছে কৰি ল'লে যেতিয়া হত্যাকাৰীয়ে কয় যে ময়ে মাৰিছোঁ আৰু তাত ইনকুৱাৰী কি প্ৰয়োজন আছে শাস্তিৰহে প্ৰয়োজন আছে জোনমণি ৰাভাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা কোনেও স্বীকাৰোক্তি দিয়া নাই কাৰণে তাত চিবিআই আহিছে জোনালী নাথ Karbi Ronga Sarame tumpen lang bukolong village code aputhak me kapadupon Ronga Sar kachari phan certificate alo kiron pon papre ka jok Karbi Ronga Sarame tumpen lang buku ki joy kelang adimalong me kapadupon Karbi Anglong alo ahavar tinta raddet kapang ripon je phan arona tengpen Ronga Sar bat ponlo laso tengpen Ronga Sar phan ki hok alo Karbi Anglong Tunmas Council pen kipi ponje phan chisik ponlo laso tengpen Karbi Anglong Tunmas Council CM phan Karbi Ronga Sara me pen kachitong damahut ke ron lapnon pusi laso hut pachini pon sita labang so certificate alo komani EM lapen MSc along dokoke aron kali lasi labang so alo prabjin pen nang pinang po lapen Ronga Sar kali pin aphan pipon longle lapen amen kichok tanga tuma phan ke ron pon lap nang po jongsi nang pipe pulote arona tengpen chisong nang kokpo pusi Karbi Ronga Sara me tumpen wo signify kre trok arni langwu kuki joy kelang adimalong me kapado pon hut chiparai pon lapen Karbi Anglong Tunmas Council phan Ronga Sara tuma phan hong phala pinang jipu luki pia tengpen komane herangke ahem kikim kerang Ronga Sara hem vek kikim ponje phan lapen kapachitang lapje phan chuning ripon lapen kiwang jening kan KYF hokep kichoka hutke nilitum Ronga Sara tuma phan ta risoi janga tuma pen kang thum karne padupon asonte chelang mi muchet jiputa chingki chethan pon labang so melong mephu dhormo teron lapen kongchun bang rupam hamse atum meja ponsi Harvard Ronga Sara tum chetong dunsi RD pidun News Desk Report Public TV Karbi Anglong तो तक पीडी Karbi Ronga Sara me Central Committee mate dirikam piripia me tum pili la karlang pulong ding khong kep ang executive mate lemang ko me kidolo nang tum media ko ti na ki tong ko tirong ko pagirla tabela bangso media pe nang tum pa thang ko ko sining ke pono athela halo ni tum Karbi Ronga Sara me tum nangan ti paning ding ti paning dong ka di tum pangkon pon no sitani la traditional village code aputha ke appointment ke nona ko khabang hang pa chitang kela CM hin pen pinoi puder ba histami kisuman kenang ana MSc atu bangke ani PM atu bangke aso ke kan thedu
Kasi la so putak si pini dia semeter ni litum pini dah long cerai pun lo dia hop tang bong mate non ke nang ke leji krisir kep jang ipo ciklu pen hong kep ang bong tong sisi tin atau pan emisi tu pan nama memorandum tipi sedap ni memorandum akan litum cikroi sar pen labang so resolution deng kontang lo tapi hong kep ang bong penyong si alang litum labang so appointment pipi bulu pen litum central committee akhir kan mate ni litum jadi kami hinten tu deng nangji mate ni tu baca song nangji apa kita deng nang kong tahai lah hello ni litum pini just meter la pen ke kibang jilang la non youth festival sudah me pen ni litum kecil tinggi lah hello jadi kami me tu pan ni litum kecil tinggi lah hello ini tu pan sen lah hem dengan terus atau pan nang kira la pen bisu yang tu pan antu si nun ni kan dia pan tang tung kan ni tang kan ni asai deng ponangji tu tapi tu le long cerai pondelo la pen ke ni litum karbirong sarame pan juga damtang ngeng kli bukulia mate ngolong komaji long sar tuliram long sangsi malang udang kicang tu karbirong sara ahem pi pan datang langsung pan nang kim pi pu bolang li nang kicang tu dengan lapang so ahem pi sedang ini tu pan nang kim pi pon sedap pun dia pasti pilih long melo cerai pono lah nang ini tipi kisah tu.